India time chuan nizan vela khan UN Security Council meeting nei ania he meeting a hian US in veto power among talawa draft resolution chu pass anita ani voin hi March nisam nile paruk kumsang hi samni pali ania Rainbow Mizo Channel clear tule ngai thatu te in zawain chibai kanbuk le thau acheu mitam tak rindana chuan US hian Israel thlawang haurang chungsi hian Palestine Hamas hotane na hanin dona hi englai ma US ne na in muthiam ngai lo Iran poi khoina turatan Iranin athlop firfiak pole arm group chikrang rangte noidarna hun ramchanga tan anin dona hi amang emmi antia The Associated Press chuan tukin jing darsari le hachan vela khan update anei danin US fighter jet tachu jing car ma tak maya Syria ramchunga location panni chu targetin Pentagon chuan tirchuakin anving chuak thuaka Eastern Syria Iran Revolutionary Guard Corps ho in kulna mun ni chu natakin anvanwai chata ani US chuan kan sipai te hetianga kan chatirna chan chu amma khan kan station le kan mun poimo tak mai US base te US sipai te chu bay anlo ni towa malam hun thui tak kan thirin US base tele sipai army personnel te bay hanli non le tolo na turin hetianga kan ti hi atulani anti US Air Force Brigadier General Pat Ryder chuan kan sipai ten Syria ramchunga strike anvanai na mun hi Bokamal chevela ania F-16 fighter jet le F-15 fighter aircraft te man ania Iran Revolutionary Guard Corps ten ralthom chikrang handa khomna weapon storage facility te ammunition storage facility te chu ti chiat ania apani hian hawain ti chiat vekani ati airstrike manga kanva target ralthom handa khomna mun ni te hi Iran Revolutionary Guard Corps ta chau hian han manglawa anmani nena injiak lut affiliate group then khatten han man bokawangin Middle East US base rang ta chu henglaka hian a him tak lo wangin kan malam hun thui tak kan thira lo thei loin kan ti atulta silai mu an check kholna mun le puak thei thil dang handa khomna mun te hi ti chet vek ni ma sela liam tur le nunna chan mihring tu ma anom lawani atibok heti mek lai hian Iranian semi-official news agency Tasnim chuan an soidanin American troops 10 airstrike andron nei hi chanlet nan tak pek ania rocket somzat mai gunmen 10 han kap chuaka Syria khochak lampanga American troops te in kulna in pakhat chu targetin rocket manghian beizui ania US sipai te in khurna an base in pakhat chu ti chet vekani anti vebok masetas nim hian he operation a hian mikring nun na chan le liam to report aum lawani anti veboka Associated Press chuan he thil thleng chung chang hi US official te point confirming rocket mangin American troops te in khurna an base pakhat chu bay aningeya Islamic Resistance Force in ti Iraq ramchunga Irani na thlop armed group ta chuan Western Iraq Al-Assad Air Base po andron baya helai huna hian suicide drone manga bay ania mase Al-Assad Air Base andron thlen ma hian kilometer tlemte halom tia US sipai ta chuan drone te hi ankap thani antibok The Pentagon chuan thuchua hansiam danin nikum October nisom pasari tanga voin thleng hian Iraq le Syria US sipai ta chu bay ani fo wangin US sipai somni le pakhatin liam hantur towa mi pahnin nunna anchan toni antibok hetianga US achet chuavel mek lai hian Israel le Palestine Hamas hotepo hanlain bei chunjom zela Israel sipai ten Hamas hote nasataka hannoidar nuwa po tun thleng hian an thapui ber chu cha alani lauti achianga tukin jing lampanga khan rocket alert chu muntam taka tiri kania Gaza border nai vaya cheng hote chu anchi ai man viawa Gaza tranga Hamas hoten Israelam hoya rocket andon ka ta hian aron pan khuwa nia an soita chu Sederot te Ibim te Niram te Natif ha Asara te
Gavim le Sapir College munte ani tiin an puangzar bok heng huna te hian rocket alat chu ring takin ti rik ani bok ani mase IDF lam chuan leilama poi khoi na hatlen main rocket ron kalte hi van boruaka andang chat thayani ti an puangzara mase hemi hnuloka hian IDF ta chuan thuchua an siamzui lea Southern Lebanon lampanga Hezbollah terrorist squad ta chuan Israel sipai tatana noksak takin an chet na chu an chunjom zela rocket le missile te Israel tarkatin handon kap chuaka mase heng te hi Israel air defense system ta chuan dang chatin van boruaka point khoi maing ka chiat ania ti chuan Hezbollah ho thilti chanle na tur hian military structure chikrang rang han siam ta chu tarkatin Israel Air Force fighter jet te han thlok chok veta Southern Lebanon Mesh el Jabal muna military structure chu ti chet tumin han pana heti lai hian Israel fighter jet te hian achunga hian military post engemozat awmani ti an hungala ti chuan Israel pilot te hian thupek an ton chu avain military structure le achunga military post han siam zongjong ta chu noidar vector ti anita Israel Air Force ta chuan dimna talmi alawin hanvanwai darta Southern Lebanon lampanga Hamas ho tranpui rangtu Hezbollah firfiak polte inkhorna mun hi nasatakin ti chiat ani zuita ani the Jerusalem Post chuan voin chama darsom pakhat apel nu deu khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan Nimin Khan Israeli Defense Minister Yoav Gallant nen in muin in biakna annayani ti an puangzara Anthony Blinken chuan Israel hian lo thei lowin Rafah ground invasion in kalpuitur hi thulin lo thei lowin chua santura thutluk na in siam hangayani atia Israel security tan chu thilpoimo tak ani rolin Palestinian civilian tetan po ven himna hani donani atibok hein biakna hi nizan lampanga UN Security Council meeting an nei don wang ani mai thaya UN Security Council meeting nei anita heta hian demand point pathum homa chungta chu pakhatna chuan UN dan pui Charter of the United Nations nuaya international law te international humanitarian law le international human right law te be chanin he thutluk na hi kan siamani antia Muslim ho thathiang lim Ramadan chu man me kan iwangin lelam hian anja saktur hania chuwang chuan chople chilin in ka haina ceasefire agreement han siam hal turania hei ka haina thuthlung hi Israel Palestine Hamas te chau nilowin in dona den chena arm group dangle ram dang lowin rolve zong te pon an pom turani antia heti rual hian Hamas lampang hian Israel mile ramdang mi an hren be mek te chu an vain an chua zalen vek turani antia UN resolution point number panhina chuan kumsang hi somni pathuma UN resolution 2712 le 2720 te be chanin mipui te tranpuina humanitarian assistance chu kalpui tur ania Gaza Stripa civilian te ven himna chu ngai poimo masak ber turani antibok point number pathumna chuan indona wanga barrier indai danna anlo siam zongjong ta chu humanitarian assistance scale kalpuina turatana thilboi thak thlen thai tu ani wangle international humanitarian law nuaya malak na tur kongrang tranga kongdal tu hani thaya wangin indai danna barrier han siam zongjong ta chu awain thriavek turani antibok hetianga UN Security Council in thutluk na han siamna hian US chuan veto power among talawa abstain vote apea haiwang hian former US President Donald Trump chu aron trong chuak rum hlemaya Israel chuan Gaza indona chungchanga athlop tu supporter te achan zela masetuna hian kasoinon dule kathuril du chu indona hi zofel loloro se ati Donald Trump hi Israel media pakhat hayam newspaper in interview annaya he indona hi inin dona ania in thil tumte hlen chualo chu ti turdang in nei lawani ati zona changin Donald Trump chuan Israel hi fimkhur taka acha juizel hangaya
achan chu Israel hian thil tam tak achan towa thlopna tam tak in don thin po tuna hian in chandel mek zel boka ma se in thil ti lai hi zofel lo ula in na chu thatakin in lan chuak turani chumin huwa chuan remna le muan na tian soi hi alo thleng don chawa chu in remna le muan na chu aom thaina tur le Israel mit te nun phung pangai taka han kirle thaina tur le midang zongjong te po nun phung pangaya han let le a muan na le in rem na aom thaina turin in na in zo fel turani ati October ni saria thil thenga khan enge in lo mu ve ka khelawa ma se kai chuan khamini khan thil rap thak he khovela kalam hu ngai lo tam tak ka mu ni ati zona changin Trump chuan Hamas hoten October ni saria han bayang chia khan Israel chuan chu kong chu join achang let ve mai chau ania ma se tuna chuan Israel hi afim khur angai ta Hamas ho Israel sipai ten han chan let na le strike in nei na mun rang ranga video footage te ti chuak to lo turin ka du cheu ni ati Trump hian Israel pu chet na tur le pu let na tur thil rang rang chu ve na nga ya ni ti ahril na ani deuh bera achan chu UN in resolution alo siam to wang ani Trump hian hasoi zel na chuan thalak le footage zongjong te mi pui ten han mu to lo ani chuan zantina in chet na nu ma ta chu mu ani don to lowa ti chuan thil chu a thavek to don ani ama khan Israel chuan in chan let na thalak ta chu in phau chok thina khang thil zongjong kha Hamas ho thil ti chan let na nu ma vek ania ma se mi pui taril ruwa Israel huat na alo tu ta chu chu Israelin in ti sual lian takani ati ka soyom zia chu Gaza building chunga bomin thak ang chi te kha phau chuat chi hani tolowa US President Joe Biden chuan Hamas hotan Southern Israel han beya firfiak polte rap thak taka an chet na kha tun huwa hian soi chuana anei du to mi lawa chu chuan alan tir chu Israel te zana nei lawani ati former US President Donald Trump hian athutlang komna chuan kei hi kom chung chuan Hamas hote hian engtika ma Israel han beina tele han thil tum hi an hlot lingai don lova achan chu Israel han beya pianga achan let na an don tur chu an hrechiangani ati US presidential election kumin kumsangni somni pali November ninga hian nei anidona former US President Donald Trump hi Republican Party tanga presidential candidate ania ne na achangani chuan he interview athu soyatang hian Middle East boina chungchanga hian US in thilakal pui dan le hathlir dan chu adanglam hle donin halangani Donald Trump hi kan khrethau towa Israel tan hathat na chu US President nia Trump khatchau Oval Office alua chung khan Israel capital an khopui ber Tel Aviv chu Israel sarkar le mipui ten beisai takle ngak hlel taka anlo thlir thin tharum thona le boina telmi alawa Jerusalema an khopui son sak thei tu ania Tel Aviv atranga Jerusalema Israel capital son tur hian US presidential candidate te hian thutiam hanlo nei zia thina masa Donald Trump alolan ma khan tu main anti hlotling lo ani voin hi Israel le Palestine Hamas hote anin do aniza somsari le patni na anitowa the Jerusalem Post chuan nikum October ni saria Israel ramchunga thil thlengkha chiangkong jokin puan zarna andon nei ta an thil tumber diktak chu ala thenglawani ti an pong jar bok hei hi Hamas hroitu te kan media in interview an nei na tranga an thil hriat te ania Hamas hote hian an tumdan chuan nikum October ni saria an chet na kha en chin na ania ti chuan an plan en chin na phase 1 plan chu lotling takin October ni saria khan nei ania masen tumber jok chu Hamas hote hian Tel Aviv khopuile Dimona city atte tharum thoa khatianga chetnarap thak takha thlentiran tumani anti Hamas lam hian kan media interview anlo nei na an soidan chuan phase 1 plan hi lotling takin awmani chuan phase 2 a kan lut donani antia phase 2 kalpui tur hian Hamas gunmen tam tak te chu inral ring sain da ania
zan lama chuan Israel security hi khau taka ken ko ani thina wangin chunlaya tak chet chuat tumin standby in dasa hanni tin han soiboka Tel Aviv khopui run na le Dimona city run na hi kan thil tumper kan goljok chuni antibok hetiang ani chuan Israel hian Palestine Hamas hote hi an chakna thrui jong hi tuntumin dona hian anwai chimit lo ani chuan Israel tan hian ven thon tur tam tak aum dona hetiang taka indona na sa takmai hachua nuwa hian Tel Aviv le Dimona khopui hi an target ber ani to kherlo mai thaya khopui danga poi khoina lian tak thengle thei ania heiwang hian Israel chuan beipui thakna akal pui mek te Rafah khopui chunga major ground offensive kalpui tura aruam han po hi kalpui tlangani lo chuan Hamas hote hi ven himin hanom reng donani antibok kan soita kang khan UN Security Council in resolution asiam chungchanga Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hei hi Israel mi puitele Israel ram ven himna thilania Israel chuan Hamas tane na inka hana thung siam tur hian Hamas ho laka rin na kan hat thei tolova mase Gaza mi puite tranpui na turero chu kongzau takin kan hon sakdona Hamas terrorist firfiak polte chet na thop zonga UN Security Council in thutluk na asiam hi Israel chuan apom theilawani ati heti lai hian Hamas leader telam chuan o anron nei chunjom wata in biagram na thok tu mediator tanhena kan position kan din na pangai chu tuna hian kan din na alani ranga huamzau taka in ka haina thuthlung comprehensive ceasefire hi kan du berania tichuan hein rem na chunga hian Israel troops jongjong tachu Gaza tangin anin nukdok vek turania Gaza mi pui muntanga thierson jongjong tachu anom na pangaya an kirle vek turania chu tiangbok chuan Palestinian mi tanina Israel sipai ten an tan tirmek tachu mitangin thlengton na tak real exchange chu atheng turani antibok hetiangani chuan UNSC resolution halo siam to hi anpom lo ve ti na ania UNSC resolution a khan phutlet le achan lewang ommia lawin mitang te Hamas te hian hancho vek turani ti ania masa in ka haina ceasefire hom tur hian Israel sipai te Gaza tranga anin nudo vek an phuta heiba ka hian Hamas hoin mian hrenmek te chuazalen tur hian mitangin thlengton na kalpui turin anla phut bok ani UN Security Council resolution a hian Gaza Strip Israel troops te in nudona withdrawal lampang hi engma soilan awmlawa chuwang chuan UN resolution ang hian local puidon poni sela Israel tan chuan ala thazok hrimhrimin arhiata mase Hamas ho tanero chuan chet ahar sahle to dona war analyst ten han soidan chuan UNSC thutluk na resolution ang hian in remna thutlung hi an kalpuyani chuan Hamas ho tan hian in dona lowam le turatana in buat saina po kalpui ahar sahle dona ti theilawang tluk ani to dona Israel sipai ten han luat chin area ero chuan Israel sipai te tha ti chak tur hian thuam chak all samjo kani antibok mase UN Security Council thutluk na hi Israel tana ahlaum na chu Hezbollah firfia khote antrenom lok Lebanon border vela anom trawa heng ho hi nasataka thuam chak anidona Syria ram chunga Iran ina thop thau firfia polte antha chu nasataka ti chak ani thaiboka heibaka hian Yemena Houthi rebels sotepo nasatakin thuam chak ani thaiboka chung ho bailet na chu Israel tan hian hupurom tak ani ve thayani antibok engponi sela khovel munrang ranga buaina hian US hian omzia anei hlea US presidential election kumin November ninga hanai tur Joe Biden versus Donald Trump rematch hi result engtiangin nge omang ti chu khovelin hanthir thuap anita ani